Omunyamahurire witu yabitamu enkeito okurambura bimwe omu bikozirwe gavumenti kandi abantu nibasiima gavumenti ahabwo kugezaho kutereza ebyentambura enkuuto na munonga ez'omurembe omu rurembo rwa Kabale n'amatendekero nka Kabale University, National Teachers College, Uganda College of Commerce Kabale, oteire hamarwariro nka Kabale Regional Referral Hospital, Kamukira Health Center ya Kana, Kasherejenyi Health Center ya Kashatu, Maziba Health Center ya Kana, Kibuga Health Center ya Kana, Rubaya Health Center ya Kana omugandi Nyamwingi. Abebembezi bamwe n'abaturage nebasiima President Yoweri Museveni ahabwo orukuuto orwa Rushoroza hamwe n'okwombeka one stop border point aha mwatano gwa Uganda na Rwanda. Nebagaruka basiima President Museveni na NRM ahabwo kwombeka akatare k'omurembe. President Museveni nebagaruka bamusiimira ebyobwegese n'emizaano na munonga okutaho Seed Secondary Schools omugombore ya Buhara hamwe n'okushangangu burugombora harimu eishomero lya gavumenti. Abantu nibasiima ebyobuhingi kutibwamu amaani na munonga amajani n'obukira bengu heine abakyabanja gavumenti. Mukuru w'eishomero erya Kabale Secondary School Amoni bya Ruhanga mwesije nasiima gavumenti ahabwo kushangangu ekabaha sente ez'okwombeka ekizimbe hamwe n'okuhunduza ebyakare. Siima ahabwa okutereza support mu fees z'abaana akono batereza capitation grant yo kugura ibitabo, textbooks, learning materials n'ibindi byinji kandi bakayeza kutereza n'esente wareba urwo kuturukoze wall fence bakatuombekera ebizimbe mu mwaka wa 2013 okwasire bendera y'ekibiine kya NRM mu ishaza lya Ndorwa East Dr. Pretazio Begumisa yasiima ebyobwegese nk'amatendekero agahiguru agari omu district ya Kabale. Nyowe ndi omwana muto Kabale tukaba tutagira university kuko ndi kugambira twine Kabale University iyi n'abana kakashanju twine kashanju na Kanana twine Indijo University Rugarama. Minisita w'byamakorero kandi omunyishengero wa Ndorwa West David Bahati wenasiima President Yoweri Museveni ahabwa akatare k'omurembe akombekirwe omu rurembo rwa Kabale. President Museveni ahabwe byakozire ekyokubanza obusinge buri muntu wena yino buki obusinge ekyakabiri obugabe bwo kuronda omuntu w'omukozi okuzwekera. Omuhandiki w'itendekero lya Kabale University Kanoni John Baryantuma Munono yasiima gavumenti okuhereza sente eitendekero eri ekitumire lyakurakurana. Obwahati Munono yagira ngu eitendekero niritunga biliyoni 71 okuruga ahari biliyoni 13 omwaka gwa 2015. Mbwenu gavumenti ejekozire ebintu bingi munonga nakukira munonga mu kintu ky'esente eri kutandika ekerga biliyoni 13 hati ya gavumenti esente eri kutandika biliyoni 51 eza buli mwaka. Kandi we academic registrar ahabwa Kabale University na Kichiri Tebenderana nawe yasiima gavumenti ahabwo kushagika itendekero eri okwiha omwaka gwa 2015 obu gavumenti ejiha omu mikono y'abantu bonto. University eji ekuzire amulingo kugira abana bingi ati turagambira twina abana 75 konka kuruganyuma ko wabuza University katandika mwaka 2022 ngeri private eri community university. Okwasire bendera ekibiina kya movement yo mu ishaza lya Ndorwa West Eliabu Naturinda Mporera nawe yasiima President Museveni ahabwa obusinge hamwe n'ebyamagara otwariremu n'okurwanisa obworo omu bantu. Turamusiimira project ya PGM yatandikireho kandi Pemponka Kabale nyowe ko mwebembezi kandi kwatanise n'abembezi banje bagenzi banje.
omugambirizi w'ekibiina kya movement habwa district ya Kabale Edison Tulyahabwa yagira ngu gavumenti ekozire bingi otwariremu amatendekero, obutale, obusinge, amarwariro, enkuuto n'amashomero kandi yashaba abantu ngu barebere aha bintu ebikozirwe baterere President Yoweri Kaguta Museveni. Nimwijuka oku enkuuto zitu zabire ziri nangwa ine ubu President Yoweri Museveni yija umurediye muri Kabale yagira ngo emicucu umwejo akeri kugwa meze byondo kungatiya wareba zo mutawuni zibonire zikakugwaho. Mukuru w'ebyamagara bwa district ya Kabale Dr. Gilbert Alneitwe Mateka yasima gavumenti ya Museveni kandi yashoborora oku gavumenti etungwire ebyamagara hamwe nebikozirwe. Gasha kwa Jime Emmanuel ahabwa Tayari West.